forsi tgħinu lir-residenti ta' hawnhekk? Is-sitwazzjoni għadu kmieni ħafna, fluridu ħafna wkoll aħna qegħdin hawnhekk biex naraw li tal-inqas ir-residenti jkollhom dawk l-affarijiet essenzjali. Prattikament nitkellmu fuq xi jiklu xi xorbu, sħana kif jaf kulħadd, qed nassiguraw li ovvjament sal-lejla ikollhom akkomodazzjoni xierqa u qed naraw filli għandhom kollox maqbut hemm ġew il-cash minimu, il-ħwejjeġ tagħhom. Nkunu qed naraw kif ħadd iżviluppa s-sitwazzjoni u fejn hemm bżonn nofru l-assistenza tagħna. Sint Kutanti, obviously this is the second in a matter of weeks that a site has collapsed. Ġo tal-Pjetà Ġo tal-Pjetà, eżatt. Are you worried as the mayor of the area that these kind of things are happening to your community especially? Ovvjament 100% fuq l-istess każ kellna rapport li ressaqna r-rapport aħna stess, fejn kull rapport li jidħol aħna ngħadduh l-awtoritajiet kompetenti. U ħatagħmel ftit pressure fuq il-gvern biex finally they solve and address this problem probably. Naturalment, naf li developers għandhom anka appuntament mal-Prim Ministru wkoll u naħseb xi ħaġa li it's being tackled by the authorities ukoll. Ġifieri intom kontu smajtu il-menti fuq dwar din il-kostruzzjoni li kienet għaddejja. Saqna l-elementi iva. Lil min ressa. Il-Building Regulations Office. U x'kienu għalulkom, x'kienet ir-risposta tagħhom? Li kienu qed jaraw l-affarijiet. Fil-fatt hawn anke rappreżentant tal-Building Regulations Office hawnhekk biex qed jimmonitorja. Intom kontu qed tgħidulhom li kontu ressaqtu. Ftit tax-xurilu. Ġifieri għandkom fiduċja fil-BRO? Il-BRO jagħtaw naf li r-riżorsi tiegħu huma limitati, mhix problema tagħna u problema ta' residenti, ġifieri għandhom ikollhom ir-riżorsi, imma fl-aħħar mill-aħħar huma n-nies kompetenti, huma l-awtorità kompetenti li jaraw dawn l-affarijiet.